US President ni mek Donald Trump chuan Electoral College in Joe Biden chu tlinga an puang ani chuan White House a chua san tur thu asoya President Trump chuan November ni thuma US in thana chaklo zo ka media tena an puan chu apom ve thelo zel thungani he mai ba ka hian vote ti jingpen om ti in atang boka Electoral College vote a Trump chuan zani somthum le panni muin Biden chuan zathum le paruk amumek thunga President ni turin zani somsari mu angai thungani popular vote a po Biden hian maktadoi ruk chuangin amutam zo kani President Trump le atim tele athlop tu te chuan dan mangin an khingnual chungin nol sak alani vek boka tunkar tirlam khan Trump chuan President elect Biden tima na an tran rem ti na alo peto boka hei wang hian Biden chuan top security briefing baka government official Pawimawh a thei to do nani Electoral College vote ti chian huna White House aswa sanangem tia anzo na chu te reng mai ka chua san nge yang ti in asoya ma se Trump chuan Joe Biden an thangani chuan anti sual leang tia soin chaklo zok ani apom ngai mi lo thu asoi bokani chaklo zoka in pom hi ahara achan chu nasataka khoi chingpen om wangani ti in asoyani fin fiana engma soi ani lo thunga Biden lak luwa atel ve don le don lo po asoi du lo boka Traman chaklo zok ani apom du lo wang hian President kalchuak tur tele athar tur tena thuneina inhlan chon kalphung chu ati khai hlak le ani Irani nuclear scientist an nei hlunber Mohsen Fakhrizadeh chu an khopui Tehran daya tha ani ti anram defense ministry chu ana puanga Fakhrizadeh hi damaban rambiala apsarta be ato hnuwa hliam tuarin damdoi ina la kania athizuita ani Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif chuan an mithiam be na adem thu le firfiak taka chet na ani thu asoya khotlangrama nu chimi te chuan Fakhrizadeh hi Iranian nuclear weapon programa an ho tu lok le thluak bur ni in an soi thin ani Iran hian an ral thuam ti chak an tumani phot chuan Fakhrizadeh hi father of the Iranian bomb tia hriat ani yang ti in kumsang ni som pali dai to khan khotlangram pakhat palai chuan Reuters news agency hne na alo soi to ani hetianga tha ani hi tun hnaya anramin ral thuam siamna ta na Pawimawh tak uranium anti chuak le na sa ti thom om lai takania uranium hi van tlang in nuclear power siamna le sipai man tur nuclear ral thuam siamna ta na man thinani Iran hian nuclear program an kalpui hi ahim zong ani thu an soi zel thina kumsang ni som le sang ni som pani in kar khan Iranian nuclear scientist bali lai tha an nia Iran chuan Israel tia an pu thinani Fakhrizadeh hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu appoint May sang ni som pariata Iranian nuclear program chungchang asoi poin aming mera alam chua ania Iranian Defense Ministry in thu chua an siama chuan ral thuam keng fir fiak ten Ministry a Research and Innovation Organization ho tupa Mohsen Fakhrizadeh chuan na lir thei an beiti na soya ama veng tu tele beitu te anin be hnuwa Fakhrizadeh hian hliam na tak tuarin damdoi in panpui ania vandoi thlak takin damdoi thiam ten chan tuma an beina chu a hlo chama reilo te hnuwa akalta ni an tiani Iranian chanchin bu te chuan a beitu te hian a chuan na kar hi an kap ni in an soya ama lokin Fars News Agency chuan absart khuwa kar apua thu an tar langa mi pathum pali vel an thi ti asoya thi te hi firfiak an ni arinom thu an soi bokani Iranian Foreign Minister chuan firfiak ten Iranian scientist Sholber an thati in Twitter a atar langa he thil toi jep thlak taka chetna hian Israel anin rola hnuma moilo tak a chuani an tiani Zarif chuan hetianga firfiak taka chetna chu ramdang te po dem turin an tia Foreign Ministry point Fakhrizadeh sa an hlanin martyr an tiani Islamic Revolutionary Guard Corps Commander point an scientist hina chu phuba an ladon ti an soi ngala nuclear scientist te thana hi khovelin tunlai thiamna manga ma ason tumna bo chiatna ni ti in Major General Hossein Salami chuan a soyani
Israel chuan he in thana thlenga hian engma ala soi velova Pentagon point engma ala soi ve du lo bok ni in Reuters chuan atar langani Fakri zadea tha ani hi ama veng tu turati Irana ven himna lam boi pui tu tele nu chui mi te tan chuan thilmual pho thlak tak ania Fakri zadea hi Iranian nuclear scientist Chia Lober ni in Anram sipai thabik Islamic Revolutionary Guard Corps a anho tu lok tak ani bokani ko thlang lama ven himna lam boi pui tu te chuan a ming hi anlo lam chuak photo thina mithil ti thei tak Iran nuclear program a kalpuya an chuan bor ni in an soi thina ni kumsang ni som pariata Israel in lekha poimo ani ru ka chuan nuclear ral thuam siam chua tumin ma ala ni in an ziaka a ming hi lo chin chia ro ti in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Fakri zadea hi an programa ho tu ani thu asoyani kumsang ni som panga po kha New York Times chuan physicist lar Manhattan Project antia an bultum tu Indo pui panhina atomic bomb siam chuana ho tu J. Robert Oppenheimer nen anlo te khin to ani physics professor Fakri zadea hian project amat anti chu kai shwaya he project hi kumsang khazakwa somre le pakwa din khani in nuclear bomb siam tura zir chianga siam tum tu an nia kumsang ni le pathum khan thia ani to thu International Atomic Energy Agency chuan atar lang thung ani IAEA po hian Iranian nuclear program chui atum nalama biak po alo tum photo thina Iran hian nuclear bomb siam tumin ma ala nia an cheta wangin EU US le event chuan kumsang ni somatang khan an shrek ani kumsang ni som panga khan Iran hian US UK France China Russia le Germany chu remna siam puin nuclear lama malak atumna atitopa shek na po an hli pani Israel chuan he in remna hi adu lo hlea May sang ni le som pariat khan US President Donald Trump chuan atitop ta hiala heti lai hian Joe Biden chuan January a President ani huna Iran hi in remna siam pui le atum nia shiat ani bokani Brazilian President Jair Bolsonaro chuan sipuileng me coronavirus akian theina na in ven na damdoi pu mek chu siam chu ani poin ala ve don lo ti asoya Bolsonaro hi he shi alen tira tanga anep zonga soingar ngar tu ania thole nia tu thar ani le hi he shileng chungchanga thu chua ani thar berani social media sang sanga thu chua asiama right wing shwai tu hian anram ro real na insang Congress a po anram mi te chu in ven na dam doi la turin anti kher abe se om lo ti asoyani Brazil hi coronavirus awanga thi tamber do tu ni mekin Bolsonaro hian aniap zongin ala soi reng thova ama ngei point July tha khan alo kai to ani hei hi ka soye kala velovang ka dikna chan vowani ti in asoyani khovela ram sang sang ten ban tlang huna mai tuam turan ti lain Bolsonaro hi chuan mai tuam atulna om lo ni in asoya mai tuamin adan theina fin fiana mumal om lo ni in asoi bokani mithiam te ro chuan mai tuam hian chil per le thok chu awanga in kaina adang ni in ansoya US Center for Disease Control and Prevention point nanna langchuak lova kai te po midang kai theilaka aveng theini in asoyani President hian Brazilian te chu in ven na mu chu ani point lak kher an ngai lo ti asoi non lea October tha po khan in ven na chu awi chain amamo ti a Twitter alotar lang to ani a tha ti fin fiana omlo malaria dam doi hydroxychloroquine chu ring soka July tha shia kailai point inen kolna na mangani July tha ve khian WHO chuan hydroxychloroquine chu inen kolna na man turin a tha MT en chin na thi na atitlem chong lo ti a mu chu awangin en chin na akalpui po atito ve thungani far right try to Bolsonaro hi shileng laka hian padang lam tia soi thei ania atir atang rengin he shi hi enga ma angai lo ngar ngara aro rial narama shikai antam hle nuale khovele WHO ngei point in vena tura ati te po enga ma angai chuang lovani state chen khatin in khar khip apuante pon chualo le punkhom lo ati te po adu dan ani ve ngai lova ama tak phei chuan mi ko khomin mi singa po dan pa ngai rengin akho sajui renga in khar chu ram ei bar din munin atuara tam takin athi puyain
chu ala omzok ni in asoyani July tha ama nge in shi akai ve po in ayan kol na dam doyatan arin tlak ti fin fiana om reng lo chu tha nga in inen kol nan amang tat bokani tuna pomi tam takin in vena dam doya chuak don hnaya nga in be seina an nei sa ne mem lain aniero chuan aman ve don lo thu asoi le ta ani